Pastor. Ga Mantse. Ga Mantse. Tackie Teiko Tsuru no. E ba fe gban no bi afedio. Ago. Ago imbi nyejeng mi hanya fe afie afine yani bani na nyefe wasa afi benenu mi woto nyegbedia no fe fo ni mo fe mo ne ya school eje school shishi ye twa anya de nye ha anya mi ha jakule fe manye
Mi ha gaman blue fe o manye ke afidron. Ngana gbine won gre kenje place he ye Bukom. Ni enwana wa den chakesi imbi ne imba ni na nye wala me ye twa nye de nye ha nye ngene gbine minfla Ga stool jase Ga senche ke wache Ga manye ke manye me Ga wulomoy Ga wawoya woye Ga Mantse me litra chokulo no ye akuche pawu emirin Ga asafo acheme ka asafo anyeme agbanfo acheka agbanfo acheme mi anya manye mi anya afie ye baako koni wato beke bi na agbeji ano ke ha amesuku ya ke ha amewolo ni kasemo koni amewose ko afe ojugba inche nyepe chiwonche Ministry of Education ke civil society organizations ke diplomatic corps ke corporate Ghana ninye bani wacha ya ni wake ha wabine scholarships so oha afini wa yimine ye baako follow ni wacha ya ni wake wabine school pe ni wani amewolo ni kasemo afe oti koni amewose ko afe ojogba ni ameba chome pote yewo akuche ne ami COVID-19 helane eje ko wote olo enna ko wohe olo wonye ha ni imlai nato ye igbejiano here wayi no imbi nye den mo fe mo no mami alo follow nye ke boya school bamade no ni ikebo aba Ga Mantse wing ni wakwe ni ke shika ji no ni sani afe atawo ni ake wa ke ha osuku ya ni anye ni akatuna kaino ngare gbine tano manyaba ya numo ya do abiasuma Ofana mi gbeji numo da flo to ni di oten Ga man ya ulomo ofana temani ma bi ofana mini ya ni Bukom park dada buku emi na ni yo mi pegi Nani yo mi pegi abiasuma e ka jasefu da bulo nu ya ayo Kinka Blonya no kanshi peje men ko ma yinu le nwe se nu e ka jasefu no ji no na fi yo aja pen abagbele school aja pen aja manset aja boots aja crayon ka pencil eraser not fear no na I need your school children education no I feel or ko baba bi no I feel no ofane da gbi na mbase every brain and mbase alo menepen kam fi am fe don da 1st January Kinka Blonya no I feel no ke ni oko ra ko egbe bi asomo ni ipi akeba bi ofane mini wobake wontoni wole ayeshibeke bi amina minshe alo we settle amina minshe alo sele noko eyakono
boga bi la me na mi je kwa ba kwa onani me fe nye somo ni bi ni no na nu doko ka ni bi na me na mi je wo mi je le e dada buku mu wa o de nja kumo ye mo ko ba ka ebu aka boga bi na mi je o fa do oyiwa do aye Kinka be gbasal do bon oyiwa do mi han te mo le fe afi na pe wo parmane na wo ko bole kutu e wo pe ko jabu e wo jemu ko nu ni o ku ji ami agbo padi nu ogbla fe ba se wo yin e o ta ko pe abon be ba gbe wo na lojo ni gbodo nje ana fi e ni wo bo temi ni e fi e wa fi wapa e fi e wa fi julo patu gbele ngba pa sie ni wo daku mangana ni afo ya fo man ni ko akaba wo ma mi ko wo ma ni obe ko ni wo ba ya no fo iwa ma mo fe mo ka je ko ni ba o han le sin o han le nu tanu okale yi ameni e wa mi ha ti o mbole fe afi ane ba ni na o ye gbu na olo te ni ngwa ka fite wo to cho awon nya ba ya o fa ne te manyima bi e o fa ne manyima bi ogbe Achome Justice Nayale Sakode Mensa. Ofane tema madi ofane mini ya na Bukom park. Ofane no wo ya no mene achole Kinka Blonya. Ejinoko ni abonfe mo eche. Beni Dutch bi eba. Meni ba ma Asha Forte. Every 1st January am a feel book be a party. Na mete efetu no ni egbo. Ne nikin takita we at the first bar. Ni lewu ibabo ife mo lewu le ete afi don ewo ni Ga Mantse ni ji His Royal Majesty Tackie Teiko Tsuru ni ji enyo na oba ni iba revive ni yen ewo keje 2018 every 1st January wo fi ogboke bi a party akebeke bi eni yo kutu mi efe baba ni abaho ni ahaba me breakfast ni jelebi ni abaha me biscuits kanibi abaha me shande ni ji lunch keke ka me ya one ha me bags ni ji starter packs the idea ji starter packs work a pencil ni bi na ke kase oni ke size books the idea ji amepa bi ene na me bi abesha me he ni ameke manche abaye ni ameke manche abanya shramo ni ake awe awo ame life sami ni I motivate ame ke hani kasemo ke hano ya ewo ka me ye ni ame bena wo ha me ni kasemo ni bi wo ma ame bag ka me ya ni bag pencils ke rubber ke ni bi na ke kaseo ni ke wo ke ni eni we fatai wo ha me e ka me kete wo na ofi obi ana achole Kinka Blonya look na fi oda fi 1st January of every year ni money organize oje Tackie Teiko Tsuru ni jenyo ofane temanyima bi abacha no alo ene ba fe last that be as I said we feel every year 2018 we feel na me gbe kan bi ameifa 2019 we feel no la fe essential here 2020 we feel essential here 2021 we feel essential here ni ngene 2022 1st January one fair year Bukom park e won no kon we feel every year ni we ba fair every year ni as we go on we ba expand no acquire outskirts of Ga je bi ene kokoro emi we ba komo osubo ke bi fe ni we Ga me we kame o ko be peji wo e wo je no ko na afi ngene ajeshi 2018 ni ngene ji number 5 we ba channel every year 1st January won to be kan bi ami asha me ni be abrocha ke Disney won wo Disney no